Sasiden 4 Lawen di Klau Sasiden 4 Laki Kimau Wat ai Bagi ni kementerian kebayam Kaniap lano-lanoru Kadang siya Kekesu kolong ka wei na ki seng kiba ki mat nanti ya ka pang jong ka tak jingi ini ka vision jong ka jai rio ka wei ka banga I kalong ba ka jing lok slur ka jong ki Getting a force to be reckoned with. Kat keba kadang don ka KSU ka sarkar ru shwa bakan le ke ru ka hab ka kam husiar. Yang railway ini nampak ketak, nampak dekran, nampak syahir berketerikam mengenai jelas tak ada layu kian di balak untuk lakamnya. Jadi cuma rung kerja memberi. Bat kiji hi babun jat, duduk ke bon, duduk ke office picketing, duduk ki road blockade, bat kumta terter, kat badan kalat nanti bangini ki road. Tunggu KSU ringkat berkira-kira timlun ngin yang banyak persya yang ada temu dalam kat bolang tumnur maximum pressure daga sokar dia maximum pressure daga sokar maglia beri banyak mati orangnya dan ke KSU yang persya kalau ngajeng job jadi mata mana jadi KSU yang mempercumlala mati dapat gabrinya terjungi nang tay dapat dong siap kadai ka seng ka ba nakapor sa kapor kapin khaim ya kata jing sungu jai ben rio di isu di bakta mat yong him ka jai ben rio kam tam na ka jing ban rung kerthap jong kwei pat ki banabar nadu ju ki por hi la ngiladan ya kata ka jing suthu ba ni dai ban mi sakmat ban kren e ban le e na kamta banum island ya ka jing ban rung kerthap jong ki rio ki banabar the latest phase jong gadi jing khi ka wan no hakanika jing ya demand ya ka influx control mechanisms. But KSU kung kawin ni kiseng kabayalam kamat ang takla identify ya ka inner line permit. No LP! No LP! Ban sothu syai menu kelas sedang. But usnem yu kelas sedang bantawa ka inner line permit. Kadai nu usnem kat kena sepak perlunya cerita. Kecil sekali. Ban kata kita cuma kawajar-jar. Kapnya kecil penriu, lamba kita kiborno sengsar, kibasong di podeli, larangi bakla mentah, larangi jenteli mentah, larangi mati kini kepeteng kejugi mentah, keibat kabanjia, haka peteng kabansawan. Hak tu kopor tapi kesu fiat bet kim ju ong mentah bagian sub air ketiaga. Badai itu ke portal begini ke Sokaru ke sedang ban kem iki kena samla. Kajil ru ladap be kena KSU finong nak liang senrang ni nak liang kentai ru. Kajil lah sudah be semam. Ina jendela dei banung kong ke balajo na round. Mau mla sa asyu ka sengkai kala lut ka clear mong jua mene kala khoi. Dawa ya KSU, wat dawa ke jempelat ke jonga. Wan ba aldas maulong ulung magistrate ketupuan. Woi wong lana maklama tu bosya siat tu di mulai wal makri teh ketika ngalak belong kan kajing syak siat kajing kisamla pulia ke beningkong
kangi i bakajat meriu jongi kala syak ban beng sebab pelat ngila susah long jam dau jam rengiu kibun ki samla kasi la sudu ai ke jingim kasnam ki kelengkian hamot pran kelengkian hamokhar kelengkian ki weipat ki benta jang kasi bat kaba kham kong san kadai kajing syak siat yap jong ki arngot ki dekhot jong kaseng jongi hang tungpor dawan biang sulai bolong Assistant Finance Secretary jong kasisi bat Mbak Rocky selah bolong Sports Secretary jong ka Watabru unit jong ka KSU. Kaseng kisam lapule Khasi Students Union kila lek ban penlong je lang pai ba hak snong HMT Mrei kendit kensan hadien kumba siteng kenta ai kakan hon jong ki bar jela ki badon dengan spangon rengkat ki tiar pen mensau kum ki dieng ki white ki sde bat ki narot ki lawan hiar tma persya ya ki khot jong ka KSU bat tangon napang hadu babun ki la mensau kuntup lang yau barit ubala khlat no ha ka sora CHC na ka jing mensau jur Zakat nut lagi mensim gendang do. Zakat nut lagi kuli gendang rio. Zakat nut ki miet ki bangin nom yotia. Banginan kuat ke saya penrio. Lagi kabla demo ko por bapile ai no. Maka jaj penrio ka angnut bat ka jaj penrio ka khmi lenti. Ya kisamla ki ban sa pentelun pan sabat ya ushabi jong jaj penrio pat pan scam ni paya jong ka. Kawai ka ba pelong pat ya kaseng bakan scam hadu umta kalong kisnam gitulun hendai kanang rem ka scam bat kam samla kala hadu ni klub bat umta Wat ai bagani ka mensim ka bayam. Kaniap lano